Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasakit tinakam ni Sami kadag iti dadakkel na. Gapu iti napasamak iti relasyon da kani Aya. Iti sabali a bangir, naragsak dag iti dadakkel na. Gapu ta nagbaligi da iti plano da, apag sinaan dag iti dua. Gapu tasaanan a maanusan ni Sami ti mapaspasamak. Pimanaw nga rod da ito'y iti pagtangan da. Kat nagnaed iti ayan ti gayem na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas na pauluan. Respeto, ken panagtalab. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dito'y lagayam ti ayan mau. Wan nga rod, mano alawas asaan ka nagawawi di balay. Naimbag kumamot ano nagpakada ka, tapno amumimot no ayan mo. Di mo pa'y sumbatan ti awag me. Anya pa lang jar aramidan nyo dito'y. Imay kami tasukunen da ka. Agawid tayawn. Iti anya agapo di ka agawid? Sino tinangibaga kada kayo akayat ko ti agawid? Kalpasan tin naramid yo. Awanan ti adupay asao. Agawid tayo kit den. Diyak kayat ti agawid. Dito yan ti balay ko. Di mo ipilit ti kayat mo. Ala, irwar mo dagiti arwatay ta agawid tayawn. Saan akon nga ubing? Kabala akong tagdesisyon para ti bukod ko abagi. Na, gapula ang itiday di babae. Kastan di aramid mo? Da kayo ti ayan ti parikot. Nukas diya kanayon ti ipakpakita yu kadag iti nobyak. Awan madismayada. Anya ti kayat yaw. Agbaakak. No di na kaya ti agaway. Di saan lang? Anya ko maita. Adan to pag nakmanday ta tao. At sinaw ti bambanugan na. Naku nampay. Paimportante launay. Saan lang mat nga iso ti anak takait? Dapay mat ni Mia. Agbabawin to day jay asame. Uray pupuutan na. Kunamita tadapay kwartana. Naturay da sumungsungbat ita tadda kwartana. Ay ngamin to nawanain, mapilitan tumatla nga gawid ije balay. Para makita no anyat pagpatinggaan ti kinalaing na. Mala, agawid takit dain bakit? No anyaman ti mapasamak iti biyag na. Awan to ti pabasulan na. Ta desisyon na mo ti pimanaw ije balay. Iso ti nagdesisyon nga agnaed ijay pagiganan na ita. Saan tamot nga imbao? Ni manong ngay nanang, awan mat dita silid na. Kunakman no sinukon nyo iti ayan tigayim na. Talaga nga awan iti silid na tadi naman kaya ti agawid iti balay. Anya? Ijay kanumot ti balay na. No kasta, saan gaya man nga agawid dito'y balay? Saanan? Iso kitaam no adakwartam dita. Sikapay lang ti makaam mo agumatang iti bagas. Di mawat kayo lata kuma iti kwarta kenkwa na ta responsibilidad na dayta. Bayamon, saan laang mat nga iso ti anak may? Wala, Nangato nga rod ti pride ni manong mo. Gapulaang iti dayja babae. Kasjay mo ti aramid na kada kami kanitatang mo. Nagsinublan da ka di iti dayjay nga aya? Ay jak mo, sa anak nga interesado no may papan iti day tabanag. Ngamsapay la kumaa, ta saan? Saan akas ka ni aya ti maibagay ka ni manong mo? Ay, agyaman naklaunay. Ta sinarungkaran nakmanan sa may apo. Kailiw kay ngaminan apong. Ada ginatang ko alitsyon manok. Day, gimatang kapailaang. Kat ado mo tinitib ang manok ko. Sa bali la tilitsyon manok Na kayo kit di man. Ay, wan mo't kit di Ay, wan gayam. Talaga ka di adi mo kaya ti agawid ija balayo. Diyak kayat apong. Mapukpukawan ti respeto kan panagtalit ko karang iti dadakkel ko. Takas niya ngamin ti ugali da. Hindi mo ka di kaya ti agnaud dito yung balay. As-asidag ti boarding house mi kan ni Eldon iti pagtrabaho ka apong. Di kay madanagan. Takanayon ti panagpasyar ko dito. Ala, no kasta ti desisyon mo. Suportaran ka, apok. Say-sayaten ti trabaho. Agurnong ka para iti bagay. Tada kamutan iti husto nga edad.
Patsak akabaala mo tiyag desisyon iti bukod mo abagay. Happy birthday, pari Sami. Nagyamanak pare Eldon. Ay na, nagbiit ti pa naglabas ti aldawan ya. 3 taon mo gaya man dito'y boarding house. Ket 3 taon mo na single ka. Sipod im-break na ka ni Aya. Ket di ka mo nagdaton iti sabali. Wen nga rod pare. Ket anyang iti kayat mo pulutan ta. Ha? Ilibre ka, takasangay mo kut nga rod ita. Siya kon pare, andamat kwartak. Ha? Ay, siya kung ti agatang pare. Arak, kan noan niya ti kayat mo apulutan. Bumawi agmat kan ka. Tanod na duma, sika ti agas gastos iti sidata dito'y boarding house. Kan, siyempre, ano sam ti ugali. Sikakit di man. Sipo di high school ta, agkad kadwatan. Ha? Komportable akken ka. Oh, ato iti isang aribo. Ha? Sikat ni makaamo. Ni, sobra da ito'y pare. Okay lang data. Nayunam latan ti pulutan. Taagsyat taman kiti. Anya ti pizza italakay. Tsaka mo aguray ka man takita ag ti kalendaryaw. Akin simot gayam ita. Apay ka day? Kasangay ni Sami italakay. Ay, wanan niya. Nay, apay napukaw iti panunot ko na ita. Kasangay na agpaiso. Saan tayo mo't akumpleto? Kasano ko mamakumplito tayaw, ket natangken mo ti ulo di anak mo. Ay, Apay ngagsin na ay kangay. kasla makonsensya aklakay. Anya ko mati pakakonsensyaam. Panagkunakat naglablabos ta. Iso nga awanan ti respeto kan panagtalak ti anak ta. Tangamen, naunag ti sugat nga impaay takan kwa na. Saan laang anam na minsan nga inaramid ta ti kasjay. At damit puntom. Angam na palabas mo tenday jay. Saan mo't mabalin nga isublay ti napalabas? Ay na, nagadaw amakan sa may. Anda nalipatan niyo, apong. Ha? Anya nga itinalipatak. Panunutan niyo ano anya? Anya dayjay aya. Ni apong met, kasangay ko idi kalman. Ay wunan niya. Nalipatan niyo adagos ay. Ay nahay, happy birthday sa may apok. Pasensya kan, managlilipat matantoy apong mau. Gagangay ti bakit. Sapay la kumata maawatan nak. Wala apong. Ket agyaman na kiti kablaaw yung kanyak. Italangan niyag ko nagtamakan, ta naging inom kami iti gayem ko iti kalman. Nabartekak, isa sa anak ko nga imay. Okay lang Tinapatagkat na lagip mo ti imay. Awan gayam. Kumusta mo ti relasyon nyo kadag iti dadakal mo? Kasi iti sigod, saan kami latang agsasarita, apong? Aging gayta, awan pa'y nangagkwasori ka na kwada. Ang santay ko man napagsaritaan ti may papaniti dahi ta abanang, apong. At masaktanak tunggal malagip ko. Talaga laeng anaunag ti sugat nga impalay daken ka. Mawatan ka. Kahit sapay la kuma. Tadumteng to ti kanito. Ama urnos ti parikot iti nagbabaetan nyo asang kapamilya. Nakilakid din asino tinapintas ang masabat ko. Si kamad gayam day taaya. Kumusta kan?
Kasi ti apo, nasaya at aklatamat. Sika ngay. Nasaya at matlaeng. Ket, kumusta mo tantil love life mo? Kinapudno na, agkalay sa kamin itinobyok inton umay abulan. No kasta. At damat gaya man nobyom. Wan, pagyamanak launay, tanasaya at ti pamilya ni Jordan kanya. Congratulations ka na kayo, ah. Umay kayon to, Ijay balay ti venue. Makitan to. Amangan ngamin no ada trabaho iti aldaw ti kalay sayo. Okay. No pa'y kasta. Ikan kalata iti invitation card. Anya ti amok ngay, no agbaliw ti panunot mo, kat makaumay kan to. Pare, makitkitam da ito'y. Anya manan dayta pare? Kitam, ano anya? Invitation card mat. Wen. Makikalay samat gaya man ni Aya. Anya? Wen. Ni Aya nga ex mo. Makikalay sa itinobyo na. No kasta. Ay na pare. Talaga laang siguro. Asaan ada kayo tinaituding ititunggal maysa. Iso akas na tinapasamak. Huwag gayan pare. Ada ka di danom tayo. Ada pare. Agdi gusak mampay. No umay ti kasinsin ko. Pakiitid mo da ito sobre. Sino akasinsin mo? Di mo pa'y nakitkita dayjay. Basta, no adag tuktok abalasang, iso dayjayan. Kasinsin, Eldon. Kasinsin. Sumrek ka, adin ko. Agyaman naklaunay. Ni Eldon ngay. Agdigdigos. Tibilin na kat itid ko dahiti asumbrikan ka. Ang nasaysaya at sano urayam. Amangan dapay sa baling ibaganakin ka. Sige. Agtugaw ka pa ya. Agyaman nakmanan. Agkapi tayo pa. Iso na lang ta instant coffee ti kapimi. Awan barako. Amangan ko nak no barako ti nakairwamam. No anya ti adda, isulatan sa anak mat ana arte. Adaman kayat ko ama-amuan para Eldon. Anya day ta pare. Doris tinagan ti kasinsin mo. Gusto ka ni? Wan? Apay ni Doris. Single ka di pa'y? Wan. Single day jay. Jakman na mo no apay. San matapangit iti panagkunak? Mabali na maamuan ti Facebook account na? An-anwam ti Facebook account na pare? Makiam-am mo aklang. Aguray ka pare. Kursunadam ti kasinsin ko niya. Medyo. Kunak tupay kat. Di ka madanagan. Nasaya at ataw ni Doris, pare. Napintas pa'y. Mabit lang Ipakita kan ka ti Facebook account na. Sa baling amin anagan ti naramat na kat. Isumot lagaya madyak mabirukan. Ay, parigatam tumot ngamin ti bagim. Adak matapagsaludsudam. Kasinsin, adda ka din nagchat kan ka. Wan, adda. Ti lalaki akadom iti boarding house mo. Okay, nagdaton kan ka. Ay, tsaka mo. Apay, di mo mo. Narigat ti agbalin nga asyumera anya. Ay, nakasinsin. Aggusto kan katigayam ko. Siya akong timang ibagbaga. Anya? Dahi tatipod no. Nasingpat ni pari sami. Single day jay. Aya? Wen, pudno ti ibagbaga kasinsin. Nabayagan na single day jay. At damot dagiti babaeng agpapapansin kan ko na. Angam, jakman amo. Saan pa'y siguro ang nakasagana ang makirelasyon manan? Kumusta kan, Doris? Kawawit ko lang. Nag-overtime kami iti pagtrabahoak.
Ay, makabannog ti trabaho. Aginanakan ton Wan, masapak ang maturog ita. Un gayam. Matuloy ka di ti plano ta nga agdate inton bigat. Wan, ngam, iti malam to Wen, okay lang kanyak. Adda trabaho kinton bigat. Malimot lang nga mawaya anak. Okay. Dahita lang ti bagak. Sika, amang ano dapat ibagam? Awan makit di. O sige, kayat kon ti agina na. Okay nga ron, agpakada akon. Mangan ka pa, sakbaya maturog ka. Uy, naragsak ka ita, pare Sami. Ag-date kami iti kasinsin mo inton bigat pare. Ha? May kamanumutan day ta date yo. Masansan ti irurwaryo Kaano lang idinagamam mo kayo? Upatabulan samatan pare. Sa bagay. Kasta talaga ni Ayat. Mayat mo't lang ti kasta. Tani, manumatan ti taon mo pare. Iti kasta nga edad mo, adda kumamatan putot mo pare. Agkatawanan talangan niya. Nagsasaw ka kasla daputot mo. Ha? Ay na pare, nobya to pay, awan. Dahil taputot lakit din. Ay, urayak ti kalay sayo iti kasinsin ko. Tabarang addan tumat maamamok jay. Kasinsin, panagkunam nga ta, kat mabalin kun asong bata ni Sami? Ay ayatam ka di tigayem ko? Wen, naragsakak, no kasta nga agsarsarita kami. Sikat ti agdesisyon kasinsin. Sakbay nga agdesisyon ka. Sigurado manaturad ka. Naturad? Una, tama nga no insultun da ka ti pamilya ni Sami. Ay, ti ugali ti pamilya na ti dadum a makagapo no apay a single. Anya nga min tinapasamak. Ay, adu a panang insulto ti inaramid ti pamilya na kadagiti ex na. Daytakid din ti makagapo no apay a may dismaya. No kasta. Di ka agbutang kasinsin. No ay ayatam ni Sami agayem ko. Ilaban mo. Mangan Tandoris. Ada ko makayat ko amaamuan, Sami. Anya dayta? Pudno ka di tinaibagati kasinsin ko. Anya timbaganakin ka? Ti maipapani ti pamilyam. No kasta, amom gaya man. Wen, amokon. Amok ti maipapani ti ugali da. Sa apay lang kumata, saan ka amadismaya? Saan akmat akas iti pamilyak? Sa baliak. Kabalak apanagnikan ken kareta. Angam, narigat sama ti kasta, Sami. Kasanong tulahangan ito nagayan ayat ta. Anyan to ti mapasama. Aklunan nga ta ni Doris, ti ayat nga idatdaton ni Sami, kalpasan anaamuan na ti maipapan iti pamilya ti Baro. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryetayo itaalawas anapauluan. Respeto, kan panagtala, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.